Sattı beni bir keleğe, vurdular inceleye, benim şahım. Halvetiyem hem uşakiyem, rufayiyem hem şabaniyem. Bindim şeyhin gemisine, çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna, benim şadım. Halvetiyem hem kadidiyem, gelmediyem hem şabaniyem. Benim şeyhim bir kişidir, aksal kalp bir kişidir. Erenlerin adaşıdır, benim şahım. Mevleviyem hem Bektaşiyem, Melaliyem hem Şabaniyem. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, zume elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmahin. İmma ba'd. Mangle praylalen saydime peynalen. Cemaati muslimin. Allah eskro rahmeti, Allah eskro bereketi, Allah eskro makfireti. İnşallah upra mende nekovo. Kieratutni tabina soy anavikerdi sadaka, ka ovolamen o šaipa, amare misafirenca te odvina akaja tema, koja so momentalno već ko backstage-ane, amarošej Mustafa, amaroterno aktivisti operni, tumen srsu generale, znači tari Belgija, odlučinda amare šef endijaja te dolamen jekšu žoso beti kova so kolamen je značajno. Pa da leskoro da sebe bi bila kjerav, so še moguće tešajte proširenja na kva live, ta veliko poveke to džene, tešajte počina amare terseja. Čikoritu men delinena, meka dikав tešajte da oseljamija, makar momentalno koji su eta neko live, olenge, pokasno da so ka vlezinen, jaka ka naseljami već dava lenge,
hem lengere kerutnenge. Ek baro selami me yakında bud başı efendiyaske şate kera o yadiyari ek selamu aleyküm citute hem normalno cimedate hem te familijate ovsastusu na mensar Allah neko razija tutar taj sar neko sutane ke koto kere efendi ek baro selami ciko Jugo Demirali aleyküm selam Türkiye'de isto falsoina na mensar isto Allah neko razija tutar taj te familijatar baro selami cime Джаму треске, аке ек селам джилесте да одехрани мој мејнако, значи туте да ем исто ме пејнаке да еме чавиње да баро селами. Амаром бангло сайдимо ефендија султани о гюнери да ек баро селами джи туте да ефенди сојна на менсар. Ту ме проширино кога о лайф джи корик ме коментајра веќе читинаја. Аке каму канем похари ту мен Ширинен патешај ме темука похари амаре гостон соске ола нормално денде помаро нај гордо време тешај аменге те објаснил акаја тема тари садака. Значи туменџанина саџало класично ковол амен о термини, значи о питања нековен пофино ки крајка поставинен, кока керот од дерси мате поставинел пес Суске палем кога вортека требал време, да леско се вепи ширинен кога што шај олајв, то вол од почетак секаске јасно, мате овол со акновапе, ки ко средината родерси те прикинневе, те поставено питајна. За прво би манга темука амаре ше ефендија Мустафа селамун алейкум ефенди, hem odmah temuka amare mangle saydime aktiviste potocno tevakera o berni. Yek selamun aleyküm şukara alen mange hoşluk denden normal Allah ne kol razia tumendar te tumare maksimendar tumare familijatar koji so denden tumaro vreme. Sa prvo меса со џанаве ше ефендија обдела секогаш и прилика етерненгете ден о селами, а поправно саршево нормално туте треба ама аке ме и кавава каде начинестар да ја прво берниски берни селаму алейкум шукар со алан му прал бари частен дан со лелана кава вакти аква време па ме бива кераб амаре неведи кутненге кола со дикена хемчак сувише да прво пути со влезинеја дето селами камука па постем ка шајте продолжина амаре емисија тар бурум ефенди. Първо, селам алейкум, тук ефенди, селам алейкум, аплодихран, селам алейкум, се праленге. Овсасто буто со одењаман. Първо, мете керал, те дава селам. Бурм, нека керал лафи о ше ефендија. Evet, kratko, normalno, ama hajde ше ефенди бурум. Бе увек давал предност етернење. Сима баром мерако отернето на плодине на маре, ама мате бистрен, бакерге без старца нема ударца, нековен састеа менге, те донен за отсастипе вестипе, јек селамите керапту менге сарненге, джиту маре фамилијате, джиту маре уноконде, пара уноконде. Кратко и не оселами, ама нормално ме бива кера бидајне јектекну акцентија калески оберни, пошто не иклола стално, значи, ко Асавкер Лайф е погото, значи, ко портајла, а тисутно диве, значи, дендапеске јек вакти, он интерес со скелеско летано буд баро, кодин исламијет, ја далеско себепи, Пакер да, значи, чиме Аллах ескоро нава андинела пес лава, значи, могучно со ше те иклова хем, те иклова те кера акале те се стар лафи, значи, тари садака коламе на деснодиве баре теме, са свакердун проширен кобро со шај, те шај то волко повеќето джене, те шај те починама ред дерсенцар. Ме бива кера прето да не стар, дали сијек могучност е дојзнана која кава берни? Така шајле харите вакерја ми ге бернат. Ja, mi smo berni tari Belgija, tari Šutka. Сима тријан да шо берш.
Кога со ме моментално мангавате Бујру? Извини, Хари, и не сметна, кажете поновине со ски иклилантар којатар лайф. Ja, mislim berni, сјунтари Белгија, аватари Шутка, симатријан дошол беш, активисти сум буте букенцар, која со не е потреба те акерален пеџарот носам ко Фейсбук сар Че Гевара. Иначе активиринама исто исламија од време. Тар свако можеше меда керава бути. И си има панчале. И тоа е. А тоа е? Добро, дај не оберни иншалла покасно кога нормално нервоза со акрила пес нашти се нервоза нормално Хари акате требото Хари требото еле Хари баро кабулати те шајте кловол те објаснил, ама иншалла Аллах џелешану каделе да ја храброст те шај покасо те право повише дерси со кјуџареле старе баро гигантично дерси нормално. Аки баро селами морате пакера и баро селами џитуте верни таро Мехмето Кујан аке ефендија. Алейкум селам. То мангло сајдимо, значи доаѓа ки исто јек баро селами. Јек баро селами исто ме пралеске Робертеске морате пакера јек шукар исто значајно мануш кој со пратинелно од исламијет и то како леске да баро селами, ајде мате продужне селаменцар, те почина пофина маре дерсенцар, поточно маре дерсе. Ме би вакерав прво со ман секош интересинала ама ту ше ефенди. Сојтани разлика меѓу зекјати ем садака. Ко кратко тезете шајт бутеџене то објаснение со ке дисутнотиве мане сима на дава осе дека буџене и садаката и озекјати ке еднале јек. Ка шајт објаснеам ги султан. Лапи садаката лиланте рачунине оперолате лапи милостина. Додека олапи зекјати перолатари имовина. Значи, бари разлика измеѓу и милостина и имовина. Иншала, мека мукав арица предност е чавеске, амареске, бернијаске, и пак амаројтано тари шутка. Буд срекно сиум, нека му чопе слободно, без толе трема, нека керо лафија ме би давале арица предност, опте керо па после ме каќера лафи мавети. Значи, и садака и тани милостина, джала околе манушенге, кола сој будки бари криза, например инвалидија изнемоштена и така натаму, а деја милостина перола ленге, додека осеќати нешто сосвим авер, просто башо имајне, те чистиноло имајнетло. Те наприпадинова ко харами, значи одеја зарада со дињато, зарадиња, подевол, аќе со дињато да имајне, лазим е да лесарте делине. Значи, акава нешто авер, акава нешто авер. Акава керолапе баше материјално, додека и милостина керолапе сосим другачие баше землескоро задоволство. Бурена канате шуна е вернија. Аќе разлика ме ваќе думакоја. А после етија читина. Прете починал оберните вакело со скеме, маглунте наведнав од први накава, али аќе пошто на починеме чекатар, ме би мангапине те објаснопес зекјати ем садака. И садака делинолапес затем ко дујделя, а доветано материјално, хем духовно. А калеско се век мисля дека показ тука објаснеле пофино ефенди, и сјамен, значи, баре тезе, кола со бутеџење кој иншалла Аллах ескерана беа појасна, а далеско се вепи, значи, наведнава кана, за покасно тоа ми со крилапес поедноставно те шај те сватина. Па ме бива кера берни, мислава дека спремисадна мокрал, па те дату ке со крилапес о могушност те шај туда те објаснеа менге. Бурум. Ja, ајде мен ка почмина прво сојтани садак. Не? Заступенја о шефендија. И садака значинела потврда таро амаро ислам, јек бути, таро имани, а посебно таро инсани.
То е старо манушипе. И право или чачутни садаката ни, о која са векерола пес таро Аллахескоро мангипе. Наe сарсопења о шефендија агјартано наe морално те овел материјално. Шај те овел јекшу жолафи или саветеде некас или ту тешине некас. Те чиве некас те керел шуже буќа исто да бат перла исто ко ки садака. Обележи мојтано го Ибн Хибан со пренесено Ебу Зера, ако шај ме само те четинав, извини, ако шај те четинав само јек хадиси, брзино. После Мохамеде едно јаре. О Мохамед алейхиссалам пенала, чачипнаске свако манушеске одреди мој, свако диве те споделинал садака. Оа сабија пушлере, ја Мохамед, кутара менге одобор буд садакате да. Одговоринала пенала јаре. Чачипнаске буд удара и си коџенети. Тесбих, текбир, тахмид. Те пираве королен, па чак те де јеке голубе, техал, исто перла ки садак. Или те чиве некаско право дром, перла ки садак. А кога сташе теракен ко Ибн Хибан, 3377. И сега на нисто ја верда предаја, да се вакерла кој вакери ве Азрeti Мухамед ﷺ, јаре, ко тро асајба, ко сифати, или ко лицете пралеске, тано туке садака, значи те кере нека сте асал. Исто тани туке садака. Те цеде нека старолошна буќа, исто туке садака. Те си каве некас оправо дром кога со залутења, исто тоа садака. Те лее кофа чучи ем те перела пани. Тингарела джико топрал, те чорела леске ко кикофа. Исто и тали садака. А кава шајта ракен ко Термези 1956. Бујру ме кадав о лафи ко Шеј Ефендија. Стварно Берни Вушкар објасни да, мора тоа кра, значи хадиска наука. Само ка замолнавте вакило Берни коле леса четинола, па коле хадиска науката четинола, те шете вакило дикутненге? Ја, прво хадиси со четињам, само те рода век секен, со ски вакериум не да. Ибн Хибан 3377. Од дуито хадиси, само век секунд, ко Термези 1956. Еве, овсасто. Султан, ира најаме нормално туте, со ски кана коламен хари ајетен царен поточно со крила без тефсиско објасни дастар. Ме со маглуминете со преска со вакердајне оберни, значи доволно е ке манушеске ако о дивеле скоро шукар кереаре или поточно вакер туке радун кереа дале инсане, тано припаднала ки садака со сватинала песакатар кале јасни пастар кашето објаснявам ги. Прво буд фантастично изненадимо си умтаро амаро чава марунугото вакерале о Берни. Фантастично опишиња о хадисија коте стварно аѓари. Од ова ленгоро о описе садакако. Тачно, јек советување да те советине некас перова садак, јек фуре да телете помогрине перова садак, те прехранине некас садака перова, тачно.
Яке хайване да било кој те помогне садака. Одолетке до пекамбери салlallahu алейхи ve sellem vakirya sako dive tumen lazımite delineni sadak. Anladın ya? Tačno jakava. Međutim, akea sadaka perola arica ko materijalnost. Međutim, ko duhovnost elilani sadaka sosim nešto aver. Ko ti se amen ayetiya celiliya vakirvam gyo Allah Celešanevu. Najšuži sadaka, najprimimi sadaka, kaški ko tevo, so uopšte ne nite harinol, nite dugovlačinol, pe nego odmah priminola pet. Najšuži sadakata ne, od ovo, so dinja tututa dava znajne, te delinele, hem te džane kaske te delinele. Soski sadakata lazimite džana, kole manušenge pripadinova. A jarda kavada isto, znači o znajne tano je najbari sadaka. Kova so taro duhovnost, kova dinjata odoleske, o podučuvajne, o sovetuvajne, emo šužo lafi, sar je kaš kova so dola plodi. Znači sadaka buti vredno. Amen. I klovaja sarine vakeraja. Sadaka lazumija kaleske sadaka okoleske. Tamam, ko pravo si je. Međutim, akea sadaka, lazumite džanol pes, kola manuša te da. Nadolape ko svako ek manuš ti klol ko life, te hedol sadaka kaleso koleske. Na, i se opredeljeno manuša, bud poverljiva, bud manuša kola su penđarena obuća, on džanena sar pravilno te delneni sadaka, em kasket jala da je sadaka. Pošto i sadaka sar milostinja, razumite dolpes o pravo manuša, sarokula iznemošteno manuša, sarokula čorole manuša, sarokula ke čaveso ačile ko domija čorole, pa akana mate gejna vagyar, znači ko pravo vlasta te den, ama koji te dol, okola pravo manuša so vistinskoga delinen, em džanena sar te delinen, ravnomerno, te novolo te je poviše je pohari, nego ravnomerno ka delinen. Em odvada saso ka dolpe da je sadaka, te dolpe zadaki, o devol, o Allah Đelešanovu te ol zadovoljno, a nasmenola te prigovorinol nikoj, je klafi bile te vakero me dinjum ili na dinjum. Nasmenola nikoj te džanol samo je leskoro Allah lazimi te džanol. Hem te džalko pravilno vasta, a da lenje so lazimi te den, a on pa le to ven za blagodarno, prvin je gospodareske amareske, skio za blagodarno samo perola Allaheske, pa posle te vakeren, jek doma te keren kratko, prosto namaga devla, dele poviše, devlo imanile skoro zoraljar i devla poviše te ovoltano pobaro verniko. A jar me kratko, ako je kopišuvajne, verni produžim pale hadisencar, produžim ajetija da te institut vaker močao hiç bizugajn. Te pandava kava govor efendijaskoro, ako pravaja ki sura Bekara 271, koji te sova kerula jar bismillah, šukari koga javno spodelinena, taro tumaro milost, to jest sadaka. A pošukar tu menge, te keren koga ravdo. A ov, Allah, tumare lošna bukja kaga ravel. Ama, ako kergane koga ravdo. Ekana, akava perola kana su dikram El Bekara 271 perola ke sadaka. So perola kana ko samo dikaj sekund. Ja, so perola kana ko zekati. Ako prava ko Ali Imran 92, perola jar bismillah. Наете керен шукарипе, сад додека на денатаро адава со најбут или највише мангена. А кава перола ки козекати. А ке одуи O razlike magyar. Тама. Кога сам Буйрум то. ефенди. Пред те постави наво питање суске баш ака тема гумнете ава ака лестар суске качалтари страна бени афи керма ги мопрат шефенди баш која кирила без значи лафи таро те делпес нешто со авдиснодиве сјаме заиста значи проблеми ака ле
Ако а мен магаја некаски нешто те да, или шукаре патекера, дали тано перола вакерту ке ко јек дело таро садака, ако случајно ератотно маро, дава дали чорорески сомо требала те делпес или требала те давле авдисотно дивер манги сотано деремо маро. Нормално кај туда era тутон мару со Лиляне веројатно бајатјавала туке на ете хасле. Наве права каде сартусо аја, сартусо хранинејате фамилија, сартусо тут коркоро држинеја. Каде ле адава? Чака деле. Леске, а тутено волда, ама леске каде? Ана теде нешто со нај шукари или румимо. Нана каде ту леске да о чисто маро. Екана, пошто јар, оправо берни некој састо, осеќати почминула по Курани Керими, тај ко бекаре таро душелу шовардешу јекто аети джелили вакерова. Па џио душелу ефтардешу штарто аети, одо те вакерола хеми садака, хеми истовремено вакерола зекјат. Се почминава аетен царари, баро вниманието братина, со ке ово берни вакергија ко душело ефтардешу јекто, ме вакергју милостина перола. Штом перола милостина ем, штом ту делинеала, то овол туке јасно кај јадеа милостина со деја или јадеа садака, бришинола те гревија, мате би срадава. И садака бришинола гревија да е манушенге. Одолеске аритато братина внимание слободно ставено Курани, дикен ко душелу шовардешу јекто аети джелили царва крула. Окола со делинена, пе има и неста. Е девлеске ко друмо. Слично тано сариек зрно. Дали ко мумурузи, дали ко гију. Важно е сариек зрно. Коле сар со иклова ефта класија. Ако свакова класи по шел зрна киклон. Одевол барарола вакерло колеске со дола. Одеволо тано неизмерно тано емџанола са. Читинава душелу шовардешу тујто ајет. Окола со делинена, пои мајне, е девлеске ко друмо. Па на обратинена ница о внимание, ба со дова, на приговоринена, никако. Дингјуме на дингјума карокори, значи приговор нема, на приговоринена, на вознемиринена пес. И силен награда коленгоро господари. На ето сетине ницави дар, ни да на ете олен таговајн или тага, те тугуине нешто. Читинава душелу шуарде шутрин е бернискере лафеа пандава пекоте со вакергја. Ошижо лафи да перола садака. Очао бушкар вакергјале. Пандава леа етеа канако лескоро лафи. Шижо лафи. Емо прости бе грешке. Пошукари таре милостина вакерува, која со пратинола очини бе. Е чороленгете делинени милостината. А чачева олајтано барбало, ама те биста гулло. Значи очаво вакергјале точно акава е теа ме потпустинавале. Джавако душело шовардешу штарто е. Ото мен со сием правоверники. Маруминени милостина, солеа, тумареела фенцаре приговоринеа. Ме дингјум ме паре, кај суло ме паренцар сарковол, кој халя, кој пиля. Приговор нема тука. Е мачинем вакерула, окова дело која сој оимајне, за да ки туа да бадеа, те дикото некоја верли. А дали ама ја чаломите ке рекај деалите? На, никој те наджанол теде. Никој те наджанол. А кетки окоја лапи со вакиргем од десно кадол и од лево калол те наджанол ни од десно ни од лево. На ете джанол. А зато мен навернена ли вакирула ко дуален ко суднотиве? Обитано слично за рокова рамно бар. Не е грубо бар, него рамно бар. Коле сте со наe ништо,
Car pumna e. Kabol vakirlo dia ek. Sar vakirna tumino ko panike da volo kova silno vakirla. O bara zajedno je povijek ingari vakirlo. Pa yarda amenda okuvakva su dola, ana mislila ništoske, pa onda car dingja, ama tare kutavek hor pani ili poviše pani ingarjale, ništo načilo se. Citinava dušelo švarde španč. Okolakola su delinena, tara po imajne. Rodena je devletsko zadovoljstvo, me ako ima dol to zadovoljstvo riza ili rida, odolazim mi to zadovoljstvo. Kaj but on pes čvrstvo i kerena kipi vera, a ke čaveske so eberneske rolapija pale ordinavalen, kaj ki vera i kerolape. Olenge sar je gradinka, kote su i si bregja, kote so kaperol, šužo bršim, ka dole pobaro bereketi, tega nem pobaro plodi. A ako napelo, od ova, tega nikolo kova, Sarvakirna so fudola ili obršim kada vola bavlalaja taro je kuti, a nadinea kaj sar je rosa samo kapero. Na dola bršim nego rosa kapero. Od ovola sadikjola to tu men kerena. Ko dušelu šuarde šušo. Manjola li nikoj tu mendar te kuvol ki gradina e palmengiri. Ki gradina e palmengiri vakerola. Kote su i si savena vrsta plodija. Koji kad doživinol, akava furipe dlaboko starost kad doživinol vakerola, sar matovol zoralo vakerola, ko potomstvo, ka pogodinolo dova talasija, ka pogodinje nadala talasija leske. Od oleske, od ovola kaleske je objasnula menge savena znakja za da ke amen te razmistina kaleske. Kod dušelu šovarde šefta, o tu men so verinena, delinen o šuže bukja, kola so zaradingen, ake dekran tolapi mate delera tutno maro, avdije zaradnjana da je zarada leske da pripadinova. Dike, od te pripadinova da je zarada. Avdije so zaradnjana tarte deline vakerova. Ama kad delinele ko šužo način, na ko grubo način, soma jave tu, ajde ti de tu mandara kovoko, na ko šužo način. Entarodova, so amen tu menge darungem, tari pupso ikrova. Madarinen lošo bukja, kova so bi odolea tu men, ka žmurinem. Janenka je allatano najbarvalo, najfalimo. Džava ko dušelu šovardešu oftota eti. Obeng tu men dara kerola, čorlipnaja. Naredinola tu men te grešinem. Odovol tu men obečinola, kako prostinol tu men kadol tu men pe blagodatija. Odovol saofatinola, sađanola. Dušelu šovardešu ina. Odovol dola mudrost. Kaske omangjola. Kaske kadol pe so mudrost. Oleske dejmo ošukaripeda. Samo akava šajte haleveno kola potpuno svoji razum. O Allah stvarno džanola svakova je dar ili poklon tu menso dena. Kova soka delinende, ama te zavetinen tu men. A da te kerenle stvarno ajar. Okola kola se silnikja, neelen pomagač. Aki ovako dušelo je tarde šujekto eti je bernijaske čaveske amarunukoske ko šužo lafile skoro. Ako tu meni javno delingen i milostina, odvaj tu menge šukar. A pa na počkar kol tu menge, kada ka brišinol tu mare grevija. Ako odova garavindor tu men, dena je čorolenge. Džanki odovola kaleske obavesti mojtano
baš od ova tu men so kerenale. Javako dušelu eftarășul duito aieti. Pazina cate, možda kingarol neka sfaveret bisave drumostea pale kerola zekiateske lapi mate bistra. Na etlova kjola tute upatinelen ko pravo drumo. Nego Allah upatinola ko pravo drumo kas omangjola. Svakova šukar kova ka podelinov pes, znači delenje pale, kao zekiati. Nagrada je od jaj tumenge, a tumen delinen samo zaradi te steklinen e devleskoro zadovoljstvo. Od volka nadoknadinol tumenge svakova je šukaripe kova so tumenke ergenle. Hem kovol tumenge atenak ergenle, kovol tumenge bud krivo. Dušilo je tare šutrito. I milostina pripadinova e čorolenge kolasoj sprečime zadakite zaradinem. A na teletu nekaske ternotano i romni ternočavo o romlakoro. Naemakova, naemokova, sama men bucinaja. Naelembe so te hante pijen. Ave šaj kerena, so ske ona perena ke odova lista, ke adea lista lengi. Vakerova. Kola soj tane sprečime zadakitena zaradinen. Vakergume invalidia iznemešteno manuša, pandako početoko vakergum. Soske oni tane zafatime e devleskere drumoja. Kola soj na eki odea soskojba te putuinen zadakite zaradinen. One znalice len smetinena sar barvale, baš olengoro o skromnost. Soske narodena i milostina. Tu len penđarea spre malo lengoro izgled. Marode averendari milostina. Taro sveto. Rodeo kolestar kova so stvarno dostigninja dovajem zaradinja. Emisile možnost te dol, ama pale na te dolov te čol po ker adari čučo. Na. Znači te doli sadakada, to ven hem kerutne zadovoljno, hem optovol, hem plus, o Allah to zadovoljno, soske Allah džanola, svakova delo kova su tumenka delinenle. Eyvallah. Eyvallah sultanım. Osasto, ako nam mogla samo znači, nadali uopšte kada te postavi na opitanje so zaista amende momentalno destinova, znači pogotovo kiromani populacija, dali sko sebe bi postavi na berneske opitanje. Berni mislava дека на ето проблеми ако случайно бешеја ко јек ко тут поготово сарсо инан добро активисти бешенцар и нету со акрила пес или ситут панда мислинава јек програма кој со кедеа садака амаре роменге или романе популацијатар. Дали кажете објасни нешто од Адатар, па после те лезна, значи ко подубоко питање суске и си буџене со мањена теџане, значи со десинала песа дали садака и садака со дала па јекбаро селаме аке амаре сајдиме насе пева ческе, алейкум селам ефенди бујрум дани. Me erau ili pare organizatori sunt organizația Soicna pe Cioroleasvă. Ne ca Starberg, mene kao primjer u Lajfija Torodov zadake, ili Torodov neka sar nešto pomoć, a mes imam otprilika neka 3 andađenja, a mala, em familija, koja su pa trebala stvarno nekaske nešto, a men čivaja da ovako znam sovarjanje, em bićarila. Normalno, дека mena kjeraja video, ponekad ako primjer, maškar kada 3 anda jekva kjerala magava te kjerao o video, onda men čivaja o video, makar na nekja mari volja. Ne? Извини, я ви не помня. Значи, фенал, а мен поможе да искам манушен, ама манушен каска со валја немчаче. Не? Кога денешно садакчи, свако девето дикелен колеку.
Me извинявам, сега праленге уласо керена кала. Me sadaka ne gel. İlk meka fena bir primer ne? Sar kirgasını İmam Ali'ye aleyhisselam isadak. İlk o kierlasını korkuyorum maru. Hem çivulasını po duitrin hurme. Ya kokese ingarulasını po poçorole thana. Mukelo kese kudara, kudara, hem naşela garavola pe. O manushe klona lena pe kese, hem kuven andre. Hem da kodikela de kalena sine o kese, o jalasını peske. Ama sare canına kodava gav kai of kierla. Як две пужлele, я имам аликава. Соски наше, аменджа, найдика се амтуадава. Ама отговори гали е проя. На джанату мари реакция старко. Шайка осетинен пе мандar отеле. Шайка ла джанем на етелен. Значи на керова пе садака агихаре. Осалко на читато кера на кана, акана ква денечно намерно кловено керна песке слике. Керна песке видео. Hem genala kaj su navajlani te dopis, but sadaka că nu крайно време погото, дикрум лично ме, со денге касте su navajlangja. Adavana mea ja, navajlani te deti sadaka pale касте su navajlani da. Sadaka jala po pravo tan. Ema pomagam te jana tačno касте jala i sadaka. Dicam, o șef Fendia Societiniană că Becăra 273. Asta că n-ar ducea pe asta. Dodiga cala să aveți sadakci de care să facă de victor. Să facă de victor. Me mange n-aș da să arătă chiar am nadicat pe asta să vă te vreau. Pa dali искам да се беме пијаме на дочинем, значи те керакаја емисијата, шај, например, те дикен о мануша кола со мангина заиста те поможинен, треба те джанен, значи сар треба да те поможи опес. Со скјав дисутно диве буджене керена, значи фатално грешка со употребинена Аллах ескро анав, хема далеја да и кловена, значи колајфија, хем нормално тена со акрила песа савке реакции. Емо народо мангена, значи те поможинен, со заиста, например, дена помаре, има неста или поточно со кралопес со вернена код девел адрес ко себе пикалина, значи дена ја мислина дека заиста ола хакалари за сичи, значи керена некшу карипа. Ше ефенди, дали уопште акале манушенгоро о ниети сојтано, дали уопште ковол кабули? Соске оленгоро ниети кошукар, а некој ленале вакев туќе ко погрешно дром употребиненале злоупотребиво ем совола кале манушенцар. Дека ме мислинава ко етија Джелилија коте со читингјум скоро е ина деша етија. Јасно ем гласно вакилола меѓу Курани Керими, кај свакоја јек бути било која те астаропе или те почминопе, бизо ниети ништо на кере. О ниети, иншала некола маро исправно, кер до калбеја, со скопе камери вакерја. Ел амелу фи ниети фард, значи свакоја ек бути која со мангија те керела. Ако наетаро калби андрал таро срце, одовајтано некомплетирано, олеске вакрула пе ептер недовршено, некомплетирано. Одолеске, свако нескоро ек ниети. Кедака те кероле, ама само е хела феја. Од доволто олесар задоволно, а истовремено када каволо до олесар задоволно, окова да со приминова, исто овда ковол задоволно. Значи, со тој стране товен задоволно. Ама за да ки садакате џалко право васа, ме вакергјум, мора товен мануша комплетириме каске лазимите допе сонте делинен. А на свакова јексар со дикаја, лола и клола, родола, амен бичаваја кари окори, па окова халяо паре, па окова кавакергја, па окова, на. Одола ниете аленгере тане сај грешка и одолеске овенакала грешке.
Odolevski se odredime manusha, ake sarsova kirgao berni bushukar, dikhaon, dena na mangena tekerem videa, na mangelo doa tiklo komekdanio aeti da vakirula menge, tena dikhopes, nikoi tena janol, alnadinea, tu kadea dava, emka kütüne, tu niyeti kane kotan, emka vakere, inşallah deva, tove mandar zadovolno. Ništa ver. Odol tarkado, odol vakirula menge koa eti celili. Sarjek klasu, sarjek mumuruzi vakirula. Ti o zrna leskerem množinena pe pošel, pa jarda tu, kade yek, kadul tu dol deš. Deš kadul tu šel. Anladine? Znači o nijeti alengerem nekompletirano i krona javena tola raspravije, kjodola povare problemija, ama inšala devleskera navea, neki krono kola verodostojno manuša, kola su penđaralen, stvarno su se amen doverbalende, te dalenge ponđanena pravilno kole manušenge te delinen. Meagana ko posledno vreme dikava dekran i sadaka mesto te džalko di savo čorolo, primer, džala familijarno. A ole i sile plus denale, familijarno džala. Anladinea? Ekva amaro romane buti. Prvo mange pa posle tuke. Najakate prvo mange pa posle tuke. Nego prvo leske pa posle tuke. Dikjek sadaka. Kedalo Ramazani, mubareko masek, o masek tano postimnaski. Uštola, Hazreti Fatima, tu Zehra, Imam Hasan, Imam Huseini, oručlije zajedno pedijaja, Imam Alija da oručlija. Baš ko vreme iftareskora, vola jek čorolog, holange kudara. Pazino sokerana, Lena pumari hrana, pumaro hajbe, dena leske ona čona bizokova. Pazina koja bari milostina, koja sadaka. Pa menda yarlazimi te postapina. Isto vakir gao berni neko sasto. Isto agar ke olasno Imam Hasani. Kalosine taradea versko zajednica koja formirimi, prvo versko zajednica je pekambereske ko vreme. O kalosine odotar, dozvolaja, ko svako je udara, kako udara, po je prekja mučola sine na džanena koji dolgo vreme. O pekamberi džangjakava. I ovako kraja vakila soske, pa vakila mate di kjoma nikoj vakila sodavo dolnikov mandar za tobom. Točno je Alijada, imamo Alijada, kerim Allahu veće kuker gyal postapinja. Tačno. Odoleske, akena institut, baš akova zekijati interesno. Akela stanovniki ako te soživljena s nekja dva predel. Dik interesno, on najviše dena sine od zekijati ko masek ređem. Pazin interesno ako buti. Tušajte da i sada kako svakova vreme, ama vakerova o zekijati odredimu vremea. Ako na krajek breš, soke rajakana, od ovaj imajne so tuke dejmo kerdo, taro deo zara dingjan kergano dol dingjatu, tu te na dingjano dva zekijati, tu na džaneja te čistinija dva imajne, ka propadinov. Znači o zekijati tano, te čistinija dva imajne su i sito dva so dingjatu, dol so daringjatu. Tamam. Eyvallah. A mebi vakerava, najbolje kovol, akal organizacije su i si, stvarno te sоработинено околе вистинско манушенца, те бичавен адава солазми, те бичавен бизо приговор, акалада те делинен бизо приговор, а на дине и те завършино лодова само единствено Аллах джанола, соска Аллах коа ети вакирула, ме джанава ту мен сокерен. Акана е ниетеске вакиум туке, и ситут ниети, а савко и сито а савко. Premalото nijeti, to devojka ostvareno opet. Eyvallah sultanım. Eyvallah. Sasudikeviç, amaro sajdimo manglo, mehmet okuyan priduši salulo, znači AKT Amensar, te šajte objasnil ovda prediki pastar vaša kalja kolesamo, preta da leste malu samo jek, te navedi nopes, sola kalja manušencar sohana hako, ko pogrešno način, suske isi manušakola so Lena, zaista, znači, bajagi dove,
Кериндорки лафи, значи, а дали така кера јети меске или каски со заеста потребно олове хана на дена дали манушенге, или чак суише дена, ама на дена со акрила песа со тано ветимо, него дена шај јектикно дело, јек процентија дали стар, окола ресто керна со вела дали манушенцар. Дали уопште истина специфично казна према кој Аллах Джелешану, или дарана ли уопште која мануша карактеру Аллах? Ме мислинава декран кај буд претизно цитингјума аети джелили. Вакерена кај икјон англо девол ко судно диве. Зар вакируло на джанена кај постојнула диве башо судиве. Свако е ко одговорно педелоске, па онда ко одговорно на калеске. Ем буд строго ковен казниме прола. Некад до Аллах Джелешану си кавола кате видливо и казна. А негде некад па ко судно диве ке икруло деја казна. Кеда те он ковен казниме. Ама одоволитано дова Рахмани, Рахими, Сетари, Гафари, Камолинале, иншалла, на те случајно пек јамаре Рома више акава, него ко правилно бастате джан, ко правилно те делина да вас олазими каске сој стварно наменимо. Најнаменимо манге, најнаменимо туке. Абе моко коле чоролеске бе, дикеа ли изнемоштено, наеле кота. Дикеа пфуре, па дикеа чаве бизо дат дај, а не те помогнина, па не е да лошно ака садака да, ќе те да ќе амаре чаве со учинена школе, оте да шукари те дала. Соске, каола мен кадар, ама динеали, па те помогнина да вере да те кера да, не е лошно. Ако, сај шукари со родолапе, ама, по правилно вастате джан, мислава ко вастате джано доласо делинена, бутеа да те битно о мануша каске ко васта джана е мон каске ка делинен. Вакергюм туке соске. Сима информација, декран динге туке адава, те вакера говор паре мена джанава, дари бичаге, това гана, место теде чороленге прво туте фамилијаке делнеа, па после аверенге делнеа. Ама делячи си анту, е па кале се ковек одгорно, па ковек одгорно. Апсолутно. Ајте му кахари Мехмет Окујан те дика башле скоро джанди па да сом ангела кате на пример те допуни. Ајде га берлала мора джанди па. Јек селам алейкум Султан аке Ефенди Мошево ту нормално ако приватно џенајде кај на ту Мошево. Аке јек селам алейкум џитуте Бујрум магда нешто те објаснете дики бастана баш јака емисија или поточно баш јака кога се обети. Бујрум. Selam alaikum Sari Nenge, posebno amare Šej Mustafa Efendijaski. Taj okola prada okola suja, kake isto. Teba kera poviše taro akaya tema odu Efendije na mukletan, šukür so na mukletan nešto teba kera vmeda, ama kamangav samo nešto te napomeninav okole manušenge so delinena i sadaka. Neka джанен дека и садака делинола пе ко дуј друмија. На не трито или штарто дуј. Кова? Друмо джехеннем, ем друмо дженнет. О која садака која со каджал ки насока ко друмо е джехеннемескири итани, о кова мануш со итано алчно паренге со лола и садака лела шелеврија, делинола пинда еврија. Лескири садака е тани друмо джехеннем. Окова друмо о дженнети е садака коро и тано, сар со пенгјо Ефендие, емо Берни Бернандо, чалавалеске гулбаро селаме пралеске, тани и садака, а тумен кедака делинен садака керен од ова тајно, соске и тајно садака и повредно тари јавно, пребидејќи Аллах ка пропуштинол окола тумаре делија со на делинген со примера кана лелум 1000 еврија те пена те делинав ко дешчера ако меа кала дешчера ки шутка или ки махала делингјум а о дешудујто керна лила ми садака нанетани вредно ко Аллаи ама ако кергјум на раќате те на дикол никој кобор со синема вредно ко во Acaba само мангите те вачерам дека делинува преку дуј друмија. Арица ме пралеске, ме гудле прале
Роберте Мехмето Куян чуминавле манги комуй. Одовај ми бутиме соске чуминавале комуй. Диковда пулвате ке медалеске. Предале, амен кереја сатари отворено садака. Исјамен Андруни садака. Садака исјамен Андре ко намази, ко руку, ко киями, ки сежда. Evet şeyefendi. Да, точно, со скекна најверојатно силе камера интернет проблеми, ама нормално кира намен хареџитуте Ефенди Роберт. Значи од ова сум да те објаснило шефендија, амен кереја лафитари јавно садака, а додека и тајно или сар со спомнинјам пример и духовно садака и тани садака, коте со Allah'e skoru ilimi şirinaya nese praleske okuvaso halilam hem nekaske şirinaya oduvai da tano isto je budbari sadaka. Bud hem to kako sadaka tano ode. Znači, ama ake o şefendiyate uključin jape, pa objasnilam gdje pojiše. Buyurun şefendi. Buyurun. Radalen isjamen garavde sadakede kote so vakergja o Mehmet Okuyan mo Can Kardaši vakergja buti povredno i garavdi sadaka. Garavdi sadaka i siko namazi. Garavdu zekat i siko namazi. Ko zikrulai, ko kuranite čitine, neka ste sikave od ova batini znajne. Primer, alo pralo Roberti sikavalo mokoa batini znajne so nađanavale. Sikagja. I si nadale sad pobari sadaka. Koma ide sure vakerola, emo kola soji koruku delinena. Odole sar so amen dingemne. Ko kiyami delinena. Delinena ko kiyami. Ki sejda delinena. Akva vek tasavvufsko učenje te si daleki strana. Arica paraya menge. Ama dikeno Abdülkadir Gelani. Yek piri baro. Učenale ja Abdülkadir Gelani. Šajte vakiram ge vakla. Koja sadaka vakla. Direktno Allah priminola bez nekoj to vol posredstvo. Ovakla najbari sadaka je najviše so priminola Allah vakirga. Od ova ilemi so dingja tuke vakirga te delinele avereske od jaj sadaka vakirga primimi odmah. Evet şefendi. Vallahi ne karakolta sasti pričam. Odoleske da vakirula. U baba riječ. Znači, ovi tanoj carije kaške da sa dingjande, dola peske oplodi i klola hava o Roberti kao meka, tu dekran kao. A kje odova i tano odova? Odova i tano odova? Прескасуске навенум да о прашање со требаните објаснено описа маќе канака вакираки канака со керда шефенди алафи керда значи таро дуи различита начина таро садаке даватано значи духовно хем материјално а кана со керда алафи повишитано материјално со скебуџене на кенале такава јек мануш со лела аќе сара кана мен сојнем со тоа безлаја маро време да ја повишито тешај о дини чачно дини тешај те разјаснинале ко праведно начин тешај то во секаски сокрила пес објаснимо а да вада влезинала да е духовно садака ме мислама дека калејаковен погото Мехмет Окујан јек со скеовитано четвекратки борцо и то како дали манушале кафири керделе, дали керделе со акрила пес со на канала не скоро заради ба ко ахирети ко вортано со акрила пес со ски обдернала значи пе животостар и то како време само тешајце акрила пе исправно пеџани паја те објаснил од исламијет значи како са перла џемати муслимин ко значи садака значи на материјално него евентуално духовно. Магла нешто ќе Роберт Бујрмо прав. Сутева керам за крајка. Капенам дека пандај путика напоминава права со делинене и садака мате лемпески акаја бути саријек фирма правдики дуњаја, пошто е Аллахескири фирма
ko jehennemi tani but pobari firme em daima kerula buti. Daima. O doles ke da tela kala bukei li teleno kola so praktikuine na kava zate shai ko sudno dibo Allahi te lo karun lengi. Na te o tejnini lengi. Mava kerim posto Allahi kazninola. O Allahi nagradinola tu je jehenneme da. Zaslužingjum odova. Diverat hovavgjum e Allah eski koanav. Ket kamerame o Mustafa Efendiya ya Rabbi delo cenneti. Abi sarkadumu cenneti mi ki Allah eskurana hovavgjum. I želba me praleskiri ode ama. O cenneti nae prema tumari želba penolo Allahi. O teka kuveno kola koji su kerget koji tale bogobojazlivo, hem koji su kerget sužedeli, hem koji verniki. Вот. O dobro ka mandar vallahi ne kara kol sari nendi inşallah hem me şey efendiye Mustafa hem me prale da var. Ake diga kana akava kerindor o Roberti melesar primingium yek sadaka shuji. Janari ko sadaka primingium la shuji. Neka dole dol inşallah. Soto akeraptike. Saso o devol solazimi te nagradinole yek puti me bi molinava Allahe duplo te nagradinole. Kova je nagrada. Ako tu meno Kurani čitinena, haritale o pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem sinele znajen. A sova kirovasne, bayrar, narodovasne te tikno. A de ana ali sadaka, dikobor šuni sadaka kana kerindoro amen trinjene lapijemo berni oštao pravo čao oštar. Govor sadaka delingem. Ama nekolo dolamendar razija, za blagodarno, zadovoljno. Biz o duvar ništa ne kere. Dekra. Amin. Eyvallah. Baro selam amare mangle sajdime babušeske, znači dela po selami, tumenge, hem normalno šef endijaske. Isto je kao selami amare sajdime mangle endijaske, znači okova o šej Azerbaycan leske da baroş aşkı niyazi so kelamen Allah ne korazi elestarda. Aşkı niyaz şey efendim. Кека. Начинала ту Роберт Ефенди, магете беше или магете на Пушчинезовске, само малко кратко те овели. Сар маге са ги тушари. Па ме би вакерава сине јек последно лафи ем ти клевав те му каве шео те керо лафи. Јек кратко само лафи би мангапсине те вакерав. Чачипнавски кој нака слединол о Курани увек карачол банге друмија. Zate đako pravo drumo sledine o Kurani, pošto o Kurani tano navigacija tom. Sar navigacija tom. Evet. Amin çitine elif lamim. Zalikel kitabu la rajbe fi. Akabai tano je kitapi kova sobodinila tuko pravo drum. Znači navigacija. Sarošej Mustafa Kanatao mande ki navigacija Stuttgart par Anjale. Tek huja yanlış yadırza geloko de hrani. A on niyeti mande. Eğer gel o Kur'an gide inşallah. Allah eskor rahmeti bereketine kurulu upravtu mende upravamendi inşallah. Selamun aleyküm sarinengi. O ben saste. Robert selami te kere sarinengi te familia ke mu pramanda. Amin şey efendim. Amin sarinengi. Eyvallah. Dekran te mangia paleka produžina, paleka kerava selami sarinengi. Svako yek manuš ko dive Poviše lazimite delino sadak, a na te na delino. Ave soske te na deline, i sadaka delino lapes, sarodova tuke so dingea o Allah, suna de avereski. Pa dele mau kova, pohari, ka primini, ama, pale me da ko bratina pe Roberteske, Praleske, Mehmet Okuyan, Kolafia. În vachergiumle cu pocetok, lazimitoen opredelime manusha kolavero dostojno i silen ehlitakva. Soja ehlitakva, bogobojazna, kolasodarana je devlestar, en but verunena ko Allah. Olenge kovasta te perola dava delibe, on ka janen sar te delime. Ama te pelo kolenge so vachergianle tu, shel dingya, pinda lila, pinda kergya, Soto keraptuke. Yek dive kavenko sudno dive saakava. On tu dali jangyan ili na jangyan ili me jangyum na jangyum. Saada te swako neskoro sovakere o tefteri
Ca и клате и касета сасо гергян, сага дикетке ти касета. Наштива керя мена кергюма кавакана. Би Мангавине заista тешајте објаснила ми ги не опрал о Берни, ама најверојатно ни саве оправдани прилike или причини и силе су наштите безино палема дали скру себе значи члема мен и морам да продолжина значи еколеја ка иранато само кој ек со и немање заista значи значајно баш кале букјатар то ефенди се со акерден значи ако ек мануш или палем пред и не е интересно ко питање со поставен да и не оше гюнери Allah razijane ko Lestar bakırda teşete objaснine taro sadaka tucehiriye. Najmanje jasno da šujuntu paletike manga. Sadaka tucehiriye. Ajde, meko av jasno nabe mate pravut, mate dosadina. Sadaka da perola ako me gradinjum disavo objekt. Садака да перола ако градињум ди са ви чешма, ако градињум ди со нешто кова со качоле народовске задаки туџарие, задаки те користино во народо, а ја да најлошно садако, да ја да е бут вредно садак. Омладинија. Значи муклум палеманде нешто, пале палодуада, палеманде да ако муклум хакикати чаве, кола веро достојно џана медру моја, веродостојно слединена, од ова да е будбари ек садак. Evet. Аки о право на серни колса 100 поправинала джарија. Садака джарија. Садака джарија да е. Значи шу пример, мухлана дисаво тан, аки тоа граб џамија кергјан, текија кергјан, дисаво објекти кергјан, кото народу ка користино пеадалеја колем баро корист, од ова да е садака. Ама мати би се адеја садака, а да вас шукари пеа, да вас севапи джала, ако ту си анмуло, об джала пишинола беке те дејла. Без тоа е свесно об джала те, ќе од ова лилтло ка пишино пе об масе киринту. Аки о ше ефендија о Езаджани веќе постојнала о питање вакерала, дали шај мануш пестар пески садака те дел само пески? Шај. Ако навлизне нормално суфиско дикива, ако на тешајте свати намен, иншалла, ако на поставине на питајна или прашајна тешајто те поставине ефендијаске, ако додајнова сави садака одоја пестар пески, ама само пески, сави садака перола, опучи бареско. Езерджан, сабе ама геди сабе букја, ама ме коав кратко, накава ќе работ, само кратко кова. И садака до зекјати да, сад со кароде, сара крула туте. Ама лазумите джане, сар тутар те и кави садака туке те дела. А ќе одувајтано опасно охалебе. Зашто ако нашите практина кареско себе треба, значи повеќе право без тезе, теме, ама нормално, тумени си тумен сарија со нашите. Адеја садака со ракрола туте, лазумите джанека е ракроло и ко калби Андре. А која најбари садака? Најбари садака и сили таро Курани. О Курани ти кавеле таро калби, па пале ко калбите чивеле. Одојај тутар туке. А надинели, соске дик, а мен читинајо Курхани керими сарине, било кој таро паля. Пучава се ма будбути соске ко крајава кирна садака лол азим. Пучава ма. Па джана читинена таро Сафат суре, о последно и предпоследно ајети. Субхане раббике раббил иззати ама јасифун. Веселамун алел мурселин велхамдулиллахи раббил алемин. Соске изговорена ква садака луѓати. Значи, сакава су кергем со акава извршингемле, од деволтовала мендар за благодарно, на некоја вер.
Сараква мен караха, паки амен ко тарикати сосием и сико феджур суре, вакирола. О, ту сосиани душо смирено. Куб. Или Иран тут, ко дженети мломаш каре меробия. Стоп, аквай мутмаине. Акана дела мердиетен радиен. Доволно мануш задоволно, а истовремено долда толе манушија задоволно. Значи, содуј задоволствијата склопинен пекојек. Мердиетен радиен. Акава е зрджан въпро, тоски амен джаная, кај од Джибрил алейхиселам, свако е каети джелили суанола, сасини адејтани садака, а некад зекјати да иси. Амен джаная кавада, кавишам јамен праликане, палека керам ѓавафи мабети, ама аргументен, царпизо, агропизо, куранско аети ме намрзнјав. Евала, мислам дека и си е кана доволно информација, ако некој мангелате дознанал, значи ека Лестар нека поставинал, питајна па о ефендија нормално ка шајте објаснинал или поточно джевапи кадал. Султаном, мислам дека редој више те поставина, значи опитана со джија кана кединдем, киранаме, значи опитана со поставина дајно Мехмет Окујан, значи преска суине о ефендија, и гаради садака тани пошукар тани јавно садака. Ами ако е тано веќе наведимо, ker дело бил први, мислам дека јасно е тамо секаске. Ако случајно некој силе специфично катар нешто те пучел или поточно, значи нормално Векран ако дозволињан. И садака да припадинола чако коле манушенге кола соковен зарубиме. Баш откуп те да. Одеада садака приминол. Одеада садак. Аке, например, дикен кисура моменти плен enfal. O maribе sulo po Bedr. O како е пекамберец салу алейхи ве селем Абас. Кергја е грешка. Ако напучајаме дали садака е кергја или зекјате, о ајти башакала дуј ајти аджелинија гласинена леске, кото со кергјате е грешка, кото со нормално свакојек мануш грешнико, ама по пленге и грешка. Лем правен енфал суре ефтавардешто ајти, шунен шукар сарвакерува Аллах. О ту сосијан веровеснико. Веровеснико лапи значила мануш со алола леске лил китапи. Вакере зароблени конге, кола со араклона коваста тумаре. Ако Аллах джанола, кај ленге ко срција иси шукар, кадол тумен вакелова пошикаро до лесар, со тумендар лејмотан. Као простинол туменге, а долтано простинола е милостиво. Телолапике да вакелова леске, о ту сосијан веровеснико. А кава и ектаро почасно е девлетар со дингја одевол е пекамереске салу алейхи ве селем ек надимак. Околакова со анона леске вести, ама касар таро Аллах. Ема нола леске о прописи Аллах еске. А кана лапи вакере заробени конге кола со араклона коваста. Пренсума пекова ете објави мотано киврска е пекамбереске, али селам башо Ел Абас Ибн Абдул Муталиб, кога сине заробимо ко Бедр, ки војска, мисла ако марибе. Опсине ектаро деша дала кола со гарантунге и храна околенге кола со иклентари мека, за да ки те спасинен таро мушрикја те спасинен пе. Таро каравани кова воласне таро Шам. Ко Бедр, си дингјапе, о пекамбери дингјале, вакирола кате биш окја злато. Коте со мисињате кинол ен храна башо неверникја, нааб него та башо верникја. Меѓутоа, адама марибе аѓари из бингја, она старгеле. Заро бингјари овакана коаети вакирола. Одолеа со иклилам вакирола, за да ки те помогне против вакирѓа,
tu no swaringyanle. Якна почували о Ибн Аббаси котар това кава джанея. Мано бавесла бакила ма господари. А tu sokirgen vakirgen. Terovnake vakirgen rakate. Parungen vakirla odla bishokya zlate vakirla. Hem vakyan metan irangi mataro bedr. Tu akava tele vakirla chaventa te koristine. A da die veruna tu kaisu tu siam vistinsko peikamberi shahadeti anava. Emu muslimani vistinsko muslimani. Dikheal znači Pero la sadaka dacă te somodina za robeku nikon. A sabia da greșinena tu efendi na ne am je kao sokla bez propudi su kjedema kada te mendar lafi znači ne dovoljno emisije koju su kjedilo pe znači točno je a sabia da grešine hem normalno kada skoro da sebe pisiamen čačutne a sabia hem siamen normalno a sabia kola so Postem palem igra sadle ko Puranova ker tukaj drom, a dva na nesumne, znači nemam sokla peda. Te postavina pa na posebno vprašanje taro Hayri Kamel, jak baro selam me sajdime mangle praleste, opuči valeskro tano savi odoja sadaka tajno, savi sadaka duhovno, te šaj te hajlova biru. Vakirave praleske neko sasone dole od sasipep sai pralenge. Adea agara ti sadaka so vakiraya. Oznesinula pe bașokova janlipe kova se vikinula pe ilmile dun. Garavdo. Kova so našti dostignula svakova jekjadova znajnje. Dikeno slučaj pomegju Musa zarali selam. Akava tu men čitine cava etija. Odeja sadaka koja su duhovno znanje, koja se vola direktno taro Allah Đelešanev, napreku posredstvo nešto je, odejajtani od ova znanje koja su lazimite delnope okoleske koja stvarno vistinsko so resla od ova tanke, od ova duhovnost, a ke odeja sadaka od ova znanje leske lazimite dope, pa ovda te šeja gjar prenesinolale. Odejajtani odeja duhovno sadaka. Je manglao pralka čitinavljeske ajetija, kote su vakirula. Hayriye canalo ajetija i to kako na trebaleske canalo baš fino je dobrokajtano precizno ko ajetija. Odoleske vakirula, amen ka bi čavatuke jek taro amaro robija, kova su amen podučingemle. Hayrija kava ajetija karačolen sigurno, ama dogovor između mandem tute dekrat. To strpljivo je, mate prigovori ne mange. Dik dujbu kjaro dinja ozarali selam. Sotke, tu ulo prigovor, hem te nulan strpljivo, tu našte halove prava, našte primine adama. Ama eke odova. Tamam, bimangavine amare mangle sajdime cenime, ke te dostestar hem modosti ko krajno vreme so but vozdušnjolama ko dajtano Abbas Ali selamun alejkum jituda da efendi sojna na mensar isile opučive tano dali i šećera den sadaka. Koji? Dali e šećera den sadaka. Znači, ali ove sve dva šećera. Neka pišino, akva sve lapi šećera me našte ali ovale. Dobro, Abbas Efendi mislim neka tuko privatno da šete te puče kada objasnot to šeo Efendija, bez problemi, na ne problemi, kad Ako neka pišino la menge srpsko ka halvavle bole. Ili ko srpska neka pišino, da ne prska kod. A da lesko se mogu samo pa na jek posebno mo pitanje te Ajde, budu. Save kategorije sadake trebate delpe, коле манушење trebate delpe, istovremeno ti sjamen, znači manуше скоро кер соруми сарлом, чороре, джули, znači бироме скоро, сусила Максимија,
етими, пана и така дале. Сар треба да сортиринал песадала да редослед. Кашајте објасни. Ake, dik. Pare că era nama cu aeti, ki bekarat dušelo je v tavardešu trito aeti precizirnola točno kaske lazumite tamo ko. Nas armeem tu. O редослед, магнум сте само тоа крава, о редослед. Ама те бистре исто шефени, дали кашајте вакере, ако и сито чорори фамилија. Acaba ya kana nešto, a ver, kava kirat ke od sastute do sastute. Печате те проширено пак. Prvo i prvo, spremalo hadisi ako te sa raklum, i sadaka pripadinola te familijake, ako i situ tute, tari familijane koji čorole, oleske lazumitete. Ako te familijate nae kiranetu ki ti romnivki familija. Ako naetu ki ti familija ki ti romnida, kiranetu ko komšije, pazin. Ako nae te kiranetu ko bud, pa še prijatelja, alnadinea. Maghiar redea, znači sile stepejna. Kaske, sar, soja, care, okori, alnadinea. I sadaka pripadinola vakirula samo je čorolenge. Dico, volma kad te navedinola. Kola so isprečimete na kerem buti, znači našti zaradinena. Alnadinea. Olenge kalate ta. Vakirula obuška sprečinilo te na kerem buti. Sos că on za fatimetane plea dale e devleskere odredbaja. Spre cimete na kerem buti. Eacana, va kerganle tu șucar. Pa bayrameske da isto ako iar pripadinola, kada delinola pe o masokova, kadike te familijate koji si, pa kadike, znači, sakva risile leskoro redosled. Da li anladinjama? Да, со скедик и не е пучива, истовремено тоа што и немне ко тефсирска часија, објасни мој наменге, значи прво која вола ко редослед, дали ско се би могло, значи крај ста попшано те крил пелак, значи етими прело прво ко прво тан. По етими значи прво прело ко тан. Етими значи махсамикова со значи бида дескоро бида коро значи корекционални инвестиција никаста, значи операла со нанеле, значи физичко могучност шај овде подржинол пес или поточно. Te obstaninol, te prehraninol pe. Ovo dva računola letelo lapi siroma, znači s ovaj kerjan jetimi. Jetimi, bravo. Na kote na elen kotar nisavi srana. A mena kana dožna sijem, olete podržinale. Čak i si ajeti. Na smenena jeti meskero omalija tehan, sađukote навена ко полнолество. Кога вола ко полноле. Дали каша Исус ке намагате и си изражени да поставим нешто питање, морам значи хватете на ведминале сој, а менге најважно. А диснодиве дикаја, значи морам ти ранава, ако сарбам се сокрил магун да поставим на колески берниски, ама на не и могушност е ово палем, не га сарло палем, патшете поставим опа питање лески. А диснодиве со керена и садака повишето чорре. Со влезинена, значи ко Facebook, јави ненапес, дикена сокрила пе некој иманлија влезинена ренге, јави ненапес вакерала чорори по баро, на неамен хајбаски, на неамен пибаски, молим те шајте бичале. Дали уопште кава манге тоа кратки искрено ак насар ме јек со дикава кал ако она влезинела манге ко савко термините вакрав, значи а дале манушете поможи неле соске јек манушете но састо весто, чи мислиле јек хендиковас. Чи мислиле јек хендиковас, кој со шај например те комунициринал, со исиле со акрилапес мечавер, те не бокале, ме два хендика бикинавле со акрилапес, па послем ка лав, ленге хабаске, ама виснодиве кердепески, а савкој јек режим о народо, со влезинена песке преку Facebook, родена песке садака коркори, кем си кавина чак сувише, аке дик му пралка живинава, на нема хебаски, на нема пиваски, мечаве, како меди кавале, кава јек буд ниско дикава, на дикена дека исиман максимија, кола со бидадески ретане, Ова керапите нешто.
Svakога еќе танестекот и си ек џамија. Еки мами, должно следскоро те джанол, ковор чоролейси, ковор совакианту адла етимија, ковор бизодат. Саува де евиденција мора те олеки годи. Олесте када канолпе садава са, обджанола каскете дол. Каскете дол. Нате јака на некој, ало и кило, меме чавенцар на есоте апте пија, а зо тутар мандар позорало, Анладинија, на мангјола бутите керол, или па јавинола од ово која се напиола песке, или па керола нешто, арве тергел на јагја, него, цараменде, јек време ме адава керавале сине, а ќе озерджани, а те андре некава керол, кедаја сине ме ми саршево, ми околија адеја Метохиска улица, ме джанава сине, каси си каснае. Кеда кавол нешто сине, ка кеда, када бесте джанол, але акава им доста више, ни ани бе. Значи, определено вакиргим во почеток, лазимито е определено мануша со джанена, царте делинен, емкотете делинен. А на некој јавингјапес, наќе дикен мо керка перол, мо кера кава, мо кера окова, нема кава, нема окова. А това веќе претерано. А двајтено е доброволно, нанетано садака, двајтено е доброволно помоќ. Кај те треба да разликунена дисутно дивео мануша, ако нека смагете поможинеле на због и садака перела се свакирдем ко одредиме мануша кола со нанелен, значи снага во крилапес, ако случајно тоа сакати, ако таа не со крилапес ко со адла, изнемоштено, нашти, изнемоштено. Браво. Со скисива вералав ки германско чип е нашто потребинали ко романе и родава, значи се лама сватинена со могата екра. Абе, туменулен германци амен ромачилем. Неистина, не врска. Ајте последно питање е шеф Ендијаско, мато холјанолма ги озерджани, со ске молим дали садака мануш те менинал по вид, по слух, по келами, по акили. Палека ве керавлеске. Езерджан мопсал. Олафи, телолафи, сем басар. Келам. Онитане девлескере освојствија. Овдингјален туке комплетиримо са оригинал. Ама ту са резерджани кергјален сакати. Екана када каменинелен, ка керек садака шужи, ка комплетиринелен, готово и садака каделенге. Со каде садака, чибјаке најшужи садака, кава керела ке амаро романо лафи декран. О чибо, наето нигде кокала, а кокала пагеја. Тврдеја дава. Мапа бише кокала. Оту со сјано кана, маџанте шине на длабукја кола со најкорисно. Оту со сјано јаќа, мадикено дова со иту меѓе забранимо. А дава, а деја да ек садака те деле. Ама те допја деја садака, лазими, те лол, освари те доло муршиди кјамили, на долала свакова мануш. Одолеске о муршиди кјамили ке да веја королесте, лолатута ракала са освојствија, о поари радолатуке. Ако шуњама езерджани акава, мислинава буза долно колма. Добро кој е езерджани мислина дека леске обџанола кала буке само ајде мангјола на текилопске ма бети и да вајдата но лескро од силите шајте проширнел иншалла со клапека халјовен ако на аме ваќе дум исто пароме раки сима лезат чингаравле фарки емисијата аво ама на мангјела не сака. А е интересно бути кои со родавака на кокурана зимушани кои со вакерола Аллах Џелешануху, значи каске требала те делпес ко категорije neko sa 100 o јадигари пишинела менгекате о Аллах прецизинела о зекјати ко овто категорije. Значи ко тој бе суреси што оде што аети кана дикава баш меда
Košoar de šo... Košoar de šo... Ai, kitama. Koteva kerga, Tövbe suresi... eyna topu şobe. Ya, şoar de što ayet. Olma rakale. Ke meran tume tu... Deci, n-are cu makedonski... Акета. Ajde, ko romane. Товенцine on zadovoljno dolea. Solenge o Allah emlengoro pejgamberi va kerga. Svarno amenge. O Allah ka u delinol amenge plo shukaripe. Emleskoro pejgamberi. Amen çaçe te jinaya. Odova soc tovo po shukar. O ayeti agar glasinola. O šovar dešto. A o šovar dešu jek precizirinolale. A i milostina pripadinula samo je čorolenge, e bednikonge, okola so kedena, zekati. Em kaskere o srcija lazimi toven privlečime ko islam. Okola kolan soj kedime demek okola должника. Lazimi te odužine pe, na primjer, komari be kada sine, e devletke ko drumo, hem okola so patuinena. Ama saakava tole devletkele nared baya, soske o Allah canola, hem mudrotano. Mate bisre. Eyvallah. Мислава дека јасно тамо некаске кои со уопште на нејне од први ме бива керано нека овол нека Иранал или поточно нека дичал кој YouTube амари емисија ем нека пратинол од први ем ковелески иншалла појасно. Шефенди мислава дека амаре емисија ја завршиндем. Те истина што те допунине Бујрум ефендим. Селями нормално се сотребала, теде, а те си па напучива, нека поставинен, а ако наресаја да те дав сад негоро джевапи, се свакизум секогаш шеф Индија каше ко приватно те влезинен ко контакт, е мог ка објаснат мен иншалла по шукар, Бујрум султан. Селями те керав сариненге, халалим те керен, ако негде грешинге модолне ко простинола менге, селями дио јадигјари, te saç keravale ki kapa, canolov ko saç kerale, amaro tane kapake, diyo ezercani yek selami, pa diyo sao prale ek selami, lokene kontumare rakya, inşallah bu işe tirana amarumu ko Allah, tekera po işe dove, zada ki Allah Đelešanu te ti dola mendara kova na svalipe, ko krajo, lokene kontumare rakya, istovremeno selami tumenge, tumare unukonge, para unukonge, emsa tumare familijake. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eyvallah sultanum, Allah neko razije tutara tajte familijatar so dela na kava vreme, a disutno dive hem tešete objaснемге ко поопширено, нормално ко појасна тезе. Ефендим каото Allah ескере рахмете, иншаллах киваве прилика са суџанеја тујнан мо на што крав значи дости тујнан мо главно шетва крав акате со водинела повеќето емисија да по себе прибутинум стрекнува Allah естар со Allah де намена кај могучност па на со која ќе фендијето ола мен за коламен најверојатно па на повише емисија кола сојтане веќе премине за околе наредне емисијенде ефендиму каото Allah ескер рахметеја џикива вер прилика иншалlah Allah neko razjetar eyvallah sultanım. Evet. Pošto Алем Джики крајка емисијата могу само ко накратко те навијак хадиси со 4 номине па шакале садакатар кои со ко објаснила е бутфино а двајтано о учибе ја ќе маношескоро значи на ко дуј начина. О прво начин тано о учибе е вогескоро е модуито тано е ахирете скоро. Сомагилате вакерла кале.
учибе во гескоро коучина, значи за материјалност, тешај со акрилапите преживина, кале дуњајате, тешај со акрилапите пера, амаре желбе, а кале дуњајате, или поточно те амаре страстија, тешајте те допуниналбес. Ахирете скоро џанни пајта, не повише то корик со мислинела мануш повише, значи ко ахирети влезинала, значи ко духовно поточно, значи Аллах ескере, ние те сасо керала, значи Аллах еске. А да лета ни да меѓу акале букенде, значи и разлика ко абдис ноди весу керден, значи и тема дуј различита понтие мануша кола со повише дена вредност баш материјалност, него духовност. Значи, ме бива кера, ако случајно некој џанди, па или поточно џалате учинал, некој учинал со акрилапес баш ќе ахирети, а нас акрилапес баш те пералпи повогиите, шај со акрилапете озадоволна каде дуњајатар, а каде дуњаја са соџанеја, са солаја, са сокинеја, сака чопала менде, али ко ахирети коло со акрилапес садава најда од суски сија менде да тајна, не тајна садаки. А кате со надикаја, адала захвалбе или поточно адала за благодарност со требалате делпе аменге маса кладинен која ахирети ковен ишалла саси кавлет аменге. А далеско себепи за прво Аллах Джелешану нека волту мендер захвална со пишењето, мареш уже коментајера хем со споделен онлайв академисијаке. Пошто Аллах ескоро васпитива родаја. Иншалла на ништо те кочиналамен те байрама роджанди пе Аллах ески кодром, овен са сте соинен аменсар, Аллах нека му кел помило супратуменде управменде иншалла. Хем нека аракеламен таро ширкија, хем заблуда е дуњаја кер иншалла. Мукавато мен Аллах ески рахмете. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Евалла, джикова вердикива, кој исто број, кој исто мануша. Евалла, Аллах не разијату мен дар супратуменде.